Icyizere cyari cyinshi ndetse yumvaga ifite ububasha n'ubushobozi bwo kurangiza intambara mu gihe gitoya. Ubwo yemeraga gutangira kugaba ibitero kuri Iran, Amerika ntago yiyumvishaga ko intambara yayo na Iran iri buze gufata igihe kinini, kuko Donald Trump yumvaga iyi ntambara itagakwiye kurenza byumweru bitandatu atarayisoza. Igihe gito cyane mu ntambara kandi byarumvikanaga kubera ko igisirikare cya Amerika ugende ku mateka yacyo n'ibikivugwaho ubushobozi gifite, bumvaga Iran idafite ubushobozi na bumwe bwo kuresista muri intambara. Ariko ibisubizo aka kanya biratandukanye. Ikigaragara nuko ku mpande zombi hari umwe amaze kwemera gutsindwa, ariko n'ubundi haracyarimo cya gitutu cyo kwanga kuva ku izima burundu. Donald Trump amaze kurambirwa iyi ntambara ya Iran nawe, kubera kuko bwije ko bukeye ibisubizo yari yiteze mu ntambara bigenda biza bitandukanye. Ibi binakomeza gutuma Donald Trump agira abanzi baba b'imbere mu gihugu ndetse no ku isi yose muri rusange, kubera ko ingaruka z'iyi ntambara ya Iran na Amerika zikomeje kugera kuri buri wese uri muri iyi si. Ababyumva neza n'abafite ibinyabiziga, uburyo ibikomoka kuri peteroli byagiye bizamuka ntago byari byitezwe. Ubundi Donald Trump yumvaga ko icyo ashaka ari ukwambura Iran ububasha kubijyanye na uranium, kuko atigeze yifuza ko Iran yazigera itunga ibisasu kirimbuzi. Ibi yumvaga ari akantu toto cyane ko kuba yabyambura Iran mu buryo bworoshye. Ntago yigeze amenya ko Iran ubwayo nayo ifite izindi mbaraga zishobora gutuma uru rugamba rukomera. Kugeza aka kanya Donald Trump ari mu kaga kubera ko ibyo yatekerezaga byose byacubiye mu mazi. Umuhora wa Hormuz uracyagenzurwa na Iran, ndetse ubu niyo ifite uburenganzira bwo kufungura cyangwa ikagumya kufunga. Ndetse ibi biri kuyiha ububasha bukomeye cyane. Binavugwa ko mu gihe cyose Iran yabigize uburenganzira bwuzuye 100% ku muhora wa Hormuz, biri buze kwinjiriza akayabo k'amadolari amafaranga menshi byibura buri mwaka agera kuri miliyari 100. Ndetse Donald Trump ibintu nawe atifuza ko Iran yakabaye ifite mu maboko yayo aka kanya, kuko ibingibi Iran nibigira ingaruka biri buze gutera za mbere kuri Iran n'izamuka ry'ubukungu, kuko aya ni amafaranga menshi Iran yagenjiza buri mwaka. Ndetse Iran byayikururira kugira inshuti nyinshi zitandukanye hirya no hino ku isi, zaba zigamije kugira uburenganzira bwo kujya zinyuza amato yayo mu muhora wa Hormuz nta nkomyi. Ibi byatuma Iran izamuka cyane mu rwego rw'ubukungu. Ibi byose Iran iri kunyuramo ntago yigeze yifuza kumanika, ndetse iracyakomeje kuvuga ko akanya kariko kose yiteguye intambara kandi ko itazigera yemera kurekura. Nkuko Donald Trump ari kwisaba kurekura ubushobozi bwose bushingiye kuri uranium, ndetse Iran ikavuga ko yabitakaje ubusugire bwayo burundu, ndetse ikanabona ko haba harimo umutego wuko Donald Trump mu gihe baba bamwemereye gusinya aya masezerano yo kurekura ibikorwa byose bishingiye kuri uranium, Donald Trump yabikoresha nk'ushaka gufata Iran ku gakanu nyuma y'aya masezerano. Bamaze igihe bari mu biganiro, ariko byose nta na kimwe cyagiye kigerwaho, kuko bikomeza kurushaho kuzamba. Impamvu bizamba ni iyihe? Nuko Iran yitekereje ku byo Amerika iri gusaba isanga ari umurengera kuri yo, ikabona bitagakwiriye kugenda mu buryo Amerika ibishaka. Kandi na Amerika nayo koko itabonye ibyo iri gusaba Iran ntago yifuza kuva ku izima. Ariko se biraza kugenda bite ko Donald Trump aka kanya inteko nshinga amategeko ya Amerika, House of Representatives, yamaze gutora umwanzuro ugamije kugabanya ububasha bwa Donald Trump mu gukomeza ibikorwa bya gisirikare kuri Iran.
atabanje kubiherwa uburenganzira na Kongere. Uwo mwanzuro watowe n'abantu bagera kuri 215 kuri 208, ndetse bamwe mu badepite b'abarepublike batoye gutandukana na Donald Trump. Nubwo Donald Trump ari kwamburwa ububasha mu bya gisirikare kuri Iran, ntago bivuze ko atabifitiye ububasha bwo kuba yagira igikorwa icyo ari cyo cyose, kuko uyu ni umwanzuro w'igitutu cya politike n'itegeko rishingiye kuri War Powers Act usaba ko ibikorwa bya gisirikare birebire byemerwa na Kongere gusa. Nk'uko tubikesha Guardian, haracyari impaka hagati ya White House n'abagize Kongere ku bijyanye n'uburenganzira bwa perezida bwo gutangiza ibikorwa bya gisirikare. Hari bamwe mu badepite n'abasenateri, harimo n'abo mu ishyaka rya Donald Trump, bavuga ko Trump yatangiye intambara cyangwa ibikorwa bya gisirikare kuri Iran atabanje kugisha inama Kongere. Nubwo ibi Donald Trump aba afite uburenganzira bwo gutangiza udukorwa tw'intambara yakita duto duto, atatwitiriye intambara ya nyayo bitewe n'impamvu runaka n'ikigamije kugerwaho. Mu gihe bigamije kureberera inyungu z'igihugu cye, abifitiye uburenganzira. Abandi bavuga ko intambara yatumye ibiciro bya peteroli bizamuka kandi igatwara amafaranga menshi, kuko Donald Trump yarazi ko ino ntambara ari buze kwirangiza mu gihe gitoya cy'ibyumweru 6, ariko ubu ngubu ikaba imaze iminsi irenga 90. Ubundi biba biteganyijwe ko intambara nk'izo ntoya zitangizwa na perezida zitaba zikwiriye kurenza iminsi 60, ndetse byananirana bigahita bihagarikwa, ahubwo agahabwa iyindi minsi 90 yo gucyura ingabo ziva muri ibyo bikorwa aba yatangije. Ubuyobozi bwa Donald Trump buvuga ko bwari bugamije kubuza Iran kubona intwaro za nucleaire no kurinda inyungu za Amerika. Trump atangiza intambara aricyo yatekerezaga ko aricyo agiye gukora, gutuma Iran itazigera igira uburenganzira na bumwe bwo gutunga za nucleaire, ndetse ibi byose akaba yarabikoraga abona bizamworohera kubigeraho. Kugeza aka kanya, Mojtaba Khamenei mu byo aherutse gutangariza abaturage be yababwiye ko umwanzi yatsinzwe, kandi koko aka kanya niko biri kugaragara. Donald Trump nawe ubwo yamaze kurambirwa intambara, kuko yamaze kwemeza ko atazigera yongera kugira igitero icyo ari cyo cyose agaba kuri Iran, kireka mu gihe Iran yabikoze ikosa yo kwica abasirikare be bari muri aka gace. Ibi ngibi ubwabyo bigaragaza ko intambara Donald Trump yamaze kuyitsindwa, nubwo akomeje gutangaza ko ibiganiro bye hagati yiwe na Iran biri kugenda neza ndetse bishobora kugera ku mwanzuro muzima. Abantu bo nta cyizere bari babiha. Donald Trump aka kanya icyo ari gusaba ni ukwihurira imona nkubone na Mojtaba Khamenei, bakabirangiza imbona nkubone, bakagira ibyo bemeranywaho. Ku ruhande rwa Iran ntago iremeranywa n'ibyo Amerika iri gusaba ku ngingo zose ziri mu byo Amerika iri gusaba. Ikitifuza kurekura n'ubushobozi bwo gukomeza gukora imbaraga zituruka kuri uranium. Mu gihe cyose Donald Trump atahindura zimwe mu ngingo zikubiye muri aya masezerano, ntago biri buze koroha. Ikindi Iran iri gusaba nuko mbere y'uko ibi byose bikorwa, Donald Trump yakemera kurekura amafaranga yabo yagiye afatirwa. Amamiliyari menshi ya Iran yarafatiriwe kugira ngo ihanwe itabasha kugira ubushobozi bwo gushora mu gisirikare. Ibi Iran ikavuga ko mbere y'uko yakemera amasezerano yari yose kujya mbere, bakwiriye kubanza kurekura aya mafaranga, ndetse ikanasaba ko Israel itakongera kugira ibikorwa bya gisirikare yongera kugaba kuri Hezbollah. Mu gihe cyose ibi byose byaba bitarakorwa, ntago Iran yiteguye kureka intambara, cyane ko inatangaza ko muri iyi minsi y'agahenge yahawe wari umwanya mwiza wo kongera imbaraga za gisirikare, kandi ko bazifite
akanya kose hagira ikiba biteguye kongera kwinjira mu ntambara. Ndetse ibi yabigaragaje umusibe ejo ubwo yarasaga ubwato bwa Amerika ikabushwanyaguza, nyuma y'uko ubu bwato bwari burenze imbibi byatumye Iran ihita iburasaho irabushwanyaguza. Ntago Iran yiteguye guhagarika ibikorwa bya gisirikare ibyo ari byo byose mu gihe ibyo iri gusaba bitaba biri gushyirwa mu bikorwa. Ibi byose rero bisobanuye ko aka kanya Iran ariyo ifite uburenganzira mu kuba yahagarika intambara cyangwa ikayikomeza, kuko ku ruhande rwabo bahanganye ari rwo rwa Amerika cyangwa se Donald Trump biragaragara ko yamaze kumanika amaboko, ndetse bigaragarira buri wese. Mu gihe watumye Donald Trump yinjira muri iyi ntambara ari we Isirayeli, we akomeje kuvuga ko atakemera na rimwe guhagarika nawe ibikorwa byo kugaba ibitero kuri Hezbollah, ndetse ko icyo yifuza ari ukwambura uyu mutwe wa Hezbollah intwaro burundu. Kandi mu gihe cyose Israel yakomeza kugaba ibitero kuri Hezbollah, ibi ni ibikora mu jisho Iran, ndetse bigatuma igenda yisubiraho mu kudafata imyanzuro yo gushyira umukono ku masezerano y'ibyo Donald Trump ari kwisaba. Reka dukomeze turebe aho bigana